Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Rbyf Youth Federation Singkme, kum shibenta bani snok tilang bak sorkar jilla, hakapai day bak jikon persyae ka klam jingpang COVID-19. Haka katway teru jembang anjar arpo, kalami perthai ban Jingïarap di Tiar Jingïada, syaki khandai ligi Jaka Jingsumar ki badan hapo uput usam jeng Bhoi district. Kini ki Tiar Jingïada, ki bakani kaseng kalasam syaki khandai ligi Jaka Jingsumar, ki kenthop yaki PPE unit u infrared forehead thermometer, ki face shield, ki hand sanitizer, bat kenthop ru ki face mask. Ka jingtemu haba IT kini ki Tiar Jingïada kalong baki nong tre. Jokat nat ka koi kakya ne yaki bala tip menta kum ki COVID-19 warrior kin om syakta haba ki nongpang ki wan shim dawai syaki Jaka Jingsumar haba ken ke lom halo ka jinglot jingsep baka Rbyf kala thiet yaki ni ki Tiar Jingïada ban sam syaki Jaka Jingsumar kala kot syaka silak saupo hajar sispa san pau tengka kini ki Jaka Jingsumar bala yo priang kini ki Tiar Jingïada nagni ka seng bhalang ki kenthop yaka bernihat PHC Pathar Khma CHC, Nongpo Civil Hospital, Umden PHC, Sning CHC, Mauhati PHC, Trai PHC, Bhoi CHC, bat ka Maulasnai PHC. Idon huni industri ban sam ni kini toro Tiar Jingïarap ban ai syaki hospital bakar di Bhoi district Jung'i lembah ke Jingïarap ke Bengilong ni rasi mekara ba ninno ke Jingïarap syaki ni ki health warrior Jung'i beran ko Bhoi district nama ngintip karena Tylli ki hospital Jung'i ki ayo ki Jingïada na ni jimpang kelam COVID-19 ni kita minta Tekum kaseng bentalang ka ni jingge ke ba nishan ba perti ba Bhoi na kalian kaseng ka suti ban Jingïarap no ya ke PP kits ba ye gini ki thermometer ko ki teknik ki infrared forehead thermometer ba ni la shem me kara ban sam haki kendai Tylli ki sa health center ki na ko Bhoi district ba dang ngadu na ko berniat Pathar Khma Nongpo Sning Mauhati Trai Bhoi bat ka Umden nang kemawas na kini dai Tylli ki kini ki health center ki PHC dan CHC ini orang bangin contribute na kalian jong kaseng kalau san Tylli ki PP kits nang kawai ka forehead infrared thermometer bat ki apply Tylli ki hand sanitizer bat cispa Tylli ki face mask bat kidan lu ki face shield ke Jingïarap ke Bahara Tylli bagi Bhoi syaki hospital dan bagi circle di Jung'i di badan hapo kita di Jaka. Ki district based organization. Ho ni pek hai ru ke jelas Bhoi ni dalam bentar bagi unit di circle kompetitif bagi la diusam ru di khau bagi Jing'i ke mission tegak di Jingïarap kita tidak. Andrei ke pongsang ke belong ya ki mas ki berniada shwa ya ki hospital ngalong ru win teng peba apa kali ke district di Bhoi ba kidan ru ki pun jonga ki hospital ki pang bagi aku ini Jing'i ini mla Bhoi ki jasa bagi wa ki dawa desin ada di Bhoi ni aku kita di CHC housing la ne chana civil hospital snopo dan itu ke pagi ba na kalian ki doktor bagi dokter jong kini di hospital ki ai ke jing tre wan pleng kini lockdown bagi di spa ngot ka cisni ki bawan OPD mesin di dawai lane banne ke medical check up jungki ande bagi room di hospital mission ba kilarun pe kum kita ki pamba bangimla bangtip ba mano badon ni ka sang simpang kamet jungki kita ki area Kenang ban don kenya ke segregation kenang bukan nombit pat selancar kita community pagba ibu Bhoi tengi IT ni orang lain IT no ya kini forehead thermometer kenang beradon pino di badan kita ke jingshit kung Bhoi na kenang symptoms kali yang berbeda untuk yang Jepang ni tepat ya kita di dokter ko hospital yo in segregate no but in haya no la kajong itu
kung kita di social distancing nang ba kan nombit pang alergia ba no nompang Bhoi ba kilishin dawa kita OPD kena galak bersepriang pat kiwi pajbang apa ke distrik Bhoi kumbang ospi ni ide ta ke district organization ka numpong ka badi bentai di jumi kan nong pai suai ya jingè jom kenala rempai hoi akasang nila ra Jingïarap bro siya kasihan telefon ke balong kumasilak sampo wajah kita te hadin pat la kajingot pada jingpren jom kita hot ambok ke grup jom kasang kalau koi ke jingpren ni suara menginai silak sampo segino kita ke Rbyf phone ni saya bisi shipping tar drone ni para singkya kebidi begini kan COVID-19 kung kasang hi kasundai bang Jingïarap siapa yang tadi Jingsumar kibadan hapo ki CSC PHC bagi sigal hospital kibadan sua hapo di Bhoi district sibenta kung menginsukan kalong bansdan na larumpe kata kalong bansdan sua naki hospital kibadan sua tang hapo district